Potegni ga na Anteni Štajerska. Izvoli eno kuverto, Sredinsko potegni svojo nalogo. Čas je za telefonsko roleto. Opa, scrollala boš po svojem imeniku, midva ti bom rekla stop. Okay. In tista oseba, ki se bo pač na imeniku tam pojavila, tisto pokličemo. A si poskrolala? 3, Ja. 4, rečta. Stop. stop! Kdo je? Kdo je? Domen Mavrič, moj dober prijatelj. In ga kličemo. Zdaj pa Alja, Domen beseda je tvoja. Mavrič. Midva pa piši. A mi smo tiho? Ja, Okay. Ja se bojam. ja, upajmo. Prosim, Dobro jutro. Kaj, bratec, kak si? Kje sem te zmotila? malo še zaspan, ampak Jaz te bom v počasi. taki uri, ja ne, potem. Ej, veš kaj, nekaj te moram nujno vprašati. Mi delamo 28. maja z Radiem Antena Štajerska koncert v Zagrebu, ker bom en mesec odsotna. A je kakšna varianta, da bi se ti k meni preselil za en mesec? Vem, da veliko prosim, ampak le, imam psičko Auro in ona mora 2-krat, 3-krat na dan jesti in je res ful problem. Se ti lahko delaš od doma, ne? Čak jaz, da se preselim tebe za en mesec. Ja, se ve. Dej, plis, panike. nekaj nobenega ni, a veš, mi smo vsi zdaj odsotni, ne, ker gremo v Zagreb, pa imamo še ene sestanke dol v Zadru in to je v bistvu en mesec me sploh ne bo. In res rabim Čak, jaz nekoga, bi komu mogel- zaupam. Ha? Jaz bi mogel Auro čuvati. Ja, Ali ne? sam veš, ja, ona je ful navajena na to okolje v muzerju, a veš, in sama je. To ti v moj lin, Auro čuval. Jaz bom pa Auro pa Lina, edin tako nekako. Čak, daj to. Ej, zdaj to. Ja, ker ste to že čisti pijani, kaj to zdaj? Ja. Bravo. Lepo jutro iz Celja, Domen. Dobro jutro. Dobro jutro. Antena Štajerska.